Katatu wa matuku 14 mwini wa muonza mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwena ni kioko kingi kiathime valatu kwa tena ndeni wa kilungu cha umundi valatu ambia na Mauvoo twelika ndeni wa mathangu ni twimanya ni chao kindeni wa mathangu na indi itina twelika ndeni wa onenania wa imwe kwa imwe na umundi ndeni wa uteti na maendeleo twinake MC ya wa ward ya Ekalakala ni va kauntini ya Masaku Mheshimiwa Steven Mwandi na indi tuambe kwambia na Mauvoo nyenita wa Erastus Kithuku wa nzomoto ende na kuonenania kwesela ili 3 kenda imwe 5 ndeni wa mitandao ya mikumukanileni Mutongoi TV isuni Facebook na @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku isuna yoni Twitter na ndeni wa mutandao wa YouTube ni Mutongoi TV official na inde yutuambie Mauvoo. Utongoi wa kaunti ya Masaku utongoi ni Governor Dr. Alfred Mutua kwi iyo nuvikiembe wanzama ya mbunge ya Senate ya maundu mawiki wa masavu kana CPAIK kukuna musasa iyulu wa utumi wa ilovia siya kaunti ndeni wa milati kivathokanio ya serikali isu mwandikitu wa Mauvoo Benjamin Mwaka nuvikie ndeni wa kikalo kiu cha mbunge ya Senate na atumbanisya livoti ye. Governor wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua na Senator Agnes Kavindua Muthama kwa ivinda ambevyo umundi ni makomani ya kikaloni chanzama ya mbunge ya Senate ya maundu mawiki na mitumile lovia sia kaunti CPAIK kavindani kako muthima Governor Mutua kukonya maunungu nisho kauta mali voti ya mwiki wa masavu ma serikali yulu wa mitumile ya ilovia serikali ni ya Masaku. So help me God. Kuanana na livoti ya mwaka wa serikali wa 2018 kufikia 2019 kaunti ya Masaku yaina mathie ma silingi bilioni 1.5 ile ala itaisa kuivana mathia lamwe no ma miakani ya kuma 2013 na 2014 mwambio no atamu ambe wa utongoi wa Governor Alfred Mutua. So why is it that you have pending 2013-14 still in your books? However, the county government has managed to settle pending bills amounting to 718,586,190 by 31st of June 2021. Governor, please. This being your last term, I would request that you don't leave any pending bills, if possible. You just clear the bills that are there so that these people don't keep on suffering. You know, they are our citizens and they are suffering. Some of them have been auctioned. And my plan is that by the time I finish my term as the Senate, as the governor of Machakos, I'll have cleared all the pending bills. So we expect some pending bills for 19, 20, and 2021. We're expecting some pending bills because of the late disbursement of money. No, I understand. I just want to understand because next year we'll be looking at the year that review 1920. So we're expecting those pending bills. That is the concern, not just of the senator for Machakos, but all senators and all county governments. Because when your people collapse, you are having a problem. When they have to go to court, courts, they create even more legal bills and other bills that do not solve the matter. Why would you keep on, taking it forward? Because it should have been cleared this financial year, and next financial year you start something else. So why was it not cleared within the previous years? We can wake up today and pay all the pending bills and then we shut down the hospitals. Because there'll be no money for medicine, there'll be no money to pay the doctors, there'll be, we will not provide water to our people. It's a balancing act. Kamiti inge ni amwenda Mutua aelesie wiano wa musiwa Macha City ula kuanana na mavuku ma serikali wavadhiwa kimanza cha silingi bilioni 1.5. Governor Mutua ni wawetakana kufikia oyuno kilungu che 10 yulua yana cha waki huu kila kithelu onetino wa kwithwa milioni 311 situmikite. Kuanana na Governor Mutua ni kana miako 3 yulua muonze ya musi huu wa Macha City ni mithelu. Umwe ne ulo na vingo ni President Uhuru Kenyatta wakatano muvetu kuya Masaku wa Machakos International Convention Center kavindani kandambuka President Uhuru Kenyatta ilembetani ya Ukamba. And I'm very grateful, and I think the audience pointed this out. I'm very grateful to His Excellency the President, because when he came to Machakos, he was actually able to open some of these projects, including the Machakos Convention Center,
which is part of the Machakos International Convention Center, which is part of this, Mr. Chairman. And I hope that in the future Senate hearings can also be held in Machakos, so we can also make some money, not just at KCC. We visit there to make for you money. Timelines. The timelines, because the project was supposed to end by 2019. We know there have been challenges, but when does he expect to end and finish this project? We're in 2021. And my expectation is that these projects are all completed by the end of this financial year, but mostly by December of this year. Ingi Governor Alfred Mutua ni uendeka kuelezea niki ngali mbingi sia county muno miviane utheu wa masoko na ngali sia uvozi miaki na utuma nyamuo sia Mauvoo 7Am county si thitu ite uthukuma 17 siwetwa kwithwa siambiwe itino akwanangika na vala governor yitetea wawetakana kwao yungali sia uthukumi county ni susio nthene nzeo na si malelo ni si uthukuma enenthi mama sako. Does the county government of Machakos have a fleet management system? A fleet management system would help. It's key for repairs of the cars and replacement of programs. We have a mechanical unit that actually repairs our vehicles, which we had challenges with and which we've streamlined. The vehicles can be repaired much faster than they were before, trying to sort out that issues of spares and all those small problems. Thino kikaloki na kila cha kumanya Governor Alfred Mutua na Senator Agnes Kavindua muthama kwa ivindambe on the meli ni Mike Thsene nthima kaunti ya Masaku kana nimekwithwa maithukuma kwa ngwatanio no kana kuete na kukusia maendeleo kaunti ya Masaku. We are living in bad days of COVID and people are suffering. Most of them are really crying without salaries and what have you. I know the budget has been passed, so I'm sure you'll serve. I'm here to assist and walk the walk with you as County of Machakos. Please do what is necessary. I'm also pleased to see my senator Kavindu and the queries she had and the eloquence and the points that she brought forth, and we're working together. We work together very well for the services of the people of Machakos. Itina wa Governor wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua na utongwe wake wa kaunti umundi kukulyo makulyo na kwithukiwa ni kabitino mbunge ya Senate ya maundu ma wiki wa masavu yu une kivalua kithwa kwa Governor wa kaunti ya Makueni Professor Kivutha Kibwana na utongwe wake kwisila onzi yao tai no kana kukulyo makulyo kwenye mitumi ile ilovia sia serikali ila inengetwe kaunti yesu kuvikia oyu. Delivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sio nilovi nyenito Benjamin Mwaka. Naende livoti yesu ya mwaka ombanisi ya kwe muthanyani wa iyo nicho kitumi asia kwe muthanyani wa uni utongwe wa Makueni nuo kwitha wivika mbe wa mbunge yesu ya Senate muthanyani usu wa uni ukweta ni umundi fala umundi tuwikwatia kana utongwe wa kaunti ya Makueni ungwa Governor Professor Kivutha Kibwana no kwithwa wivika mbe wa nzama isu ya wiki wa masavu twisikana Kivutha Kibwana ni withi twayiwa na ikuoni tukatela tuone nuo kufika ikana eka kutumana ni naende mwaka nuko siokeria ingi nthini wa mbunge ya Senate na itwete ya livoti isu nthini wa Mauvoo maitu umundi twesonga na mbeni kana enende kisioni cha Kanyonyo Kitui ruro kwa kauntini ya Kitui na alama ikalata maskota ni maende kwikaila serikali ya Kitui na ila ya kati imamandhe mawekalo kwa kwithi wa methito unyamaoni munene wa mikalile kwa ivinda iasa vate utethio meukwata kuma serikali ni enende kwi muthanyani wa iso ni manavithukiwe ni nguthu ya andu na alama kwenda kumave na miunda yo na mavikiana kumavua yu meweta kana mena vuya kumana na ivuthukia isu Onesmus Chalo na ngewa isu ya kiyo cha enende Kanyonyo. Enende amenena kisese kicha mutongo ine mawetie kana tamavikie kisioni kiki saviwa na veina muvango wa kutwilwa itheka ine mbikia umundi mayama na kila kiendeye na vala methito mayaka nyumba si chombo anenge sievevwa yue kali ameiweta isila manengeta methito mayekala tasiambia kunengwa andu ange na alama mapata kulika miundani yo kwanza ya kumateleme na ivanga kambanita wa mutio muthui Kanyonyo ta Vilingi extrata katika andwano meba Kanyonyo nasia
ni tuo kanono nitwokie twakwata tina muse wetu agitema ambe atumbane tumia soko ba ekamana tatu na nitwokie twekalambi tumasya kila yani mukaji wabaka nono shilingi miongo li kenda twita ndo masabea moga matumisie soko katika andu ala mebaka nono ninokie nyemwene taninya musiliwo ninokie ngio mundu ikaloba twetelete mabulodi maitu ila makoneka withe twekata no tukwimia ciana o una twilie tukwize wana ndo mambitu me tubibizia me tombwangia numba yukida be netina alumukaje wakanono de stand de givila kikamba na kivila niyo tukwenda manai yo kitu kiba na be netina twiba na twi serikali niliba na twimako be kwina jau twishulikana na itu nitukwenda mana uwo witu wiba kwi muthenyani weyo ni mavithukiwa na Mauvoo ni nguthu ya andu ala maumenda mebetanga isione isu kindu kila kitumiswe maikomantha utukwa kwa mukia umuthi ni waiambo netio valangwaka nanaka ninekalile nyumba isu vandu vakalivo miaka 5 na mbitu yoka yambia kuni kwoo na manombo ya nyumba nyeju vani tuikalana mathina nundu tuikala ithie o twiyumianisye na mathina tuona mathina maingi na tukisa kwithia ni tuvilia indi ju ni tukuona tabavikie cha mwiso nundu ni kukia andu angi moko tilangwa itheka na ithi wethi atuivalio ona musili witu ndevo kwoga andu angi tutamesi lakini jujunya na kulia niona mundu ekwitwa Nzilo niwe ungamia andu batwe na ndekwenda onena na itu munda wakwa jubala na imire bala na thamiwe mbene nunokie kiti chakwa ni bandite po chakilumula kinoka bana bunzwa june thia bubu saiti ya uluni kwa mundu pati wakasio kanini na juju ni wo tukulia ithi no tuyandu twikulia silikali tuimakulia ithi no tuyandu ekali ameiweta tamakunia livoti kiseseni cha polisi cha Kanyonyo mamina na kuvithukiwa undola nake munini wa OCS wa Kanyonyo Mwandulea ukwasekana vailivoti na vika ofisini wake. Because I'm not aware, no such kind of a report. So I'm wondering, even when unaniambia story kama hiyo, me I've been here in the station this morning. I don't have such kind of a report since yesterday. So na kama wanaelekea njia kuelekea Meru, mimi kuna ukipita tu kidogo mahali sign post ya station iko Kamuto, hapo kwangu inaishia hapo, inaanza Kangoja ambayo ni Machakos County. Because I don't have such kind of a report for station yangu. Even now I'm in the office, hakuna kitu kama hiyo. Zikae sito cia kumantha mumbungu akilio mbunge kicha Kitui wa Mwali Kamboni siena cia matunda nunda na kwata simo sito ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Tuyikuwa niongea na kuma kauntini ya Kitui mwekwa mwenginya kauntini ya Makueni vala enenthi mama songa wodini ya Thange Kibwezi umiloni wasua na alamethi twemea kumbelitwe ni muo wa kiwu kwa ivinda yasa yume na undu wa kutania itina wa ikundi imwe ite ya serikali kwa isietwa Bilal Muslim Mission kuma vingo ya mulati wa kiwu otondo Kennedy Mulinge ukuelesea nikana enenthi methi wa maitumia kiwu ki maundoni maingita uimi withia wa makuyu katikati wa milati ingi mbingi na idha yenda kiwu. Kumana na kwitha icio cia ukambani ikusia mavinda makuve mambua mala mangine la kwithia wana munao na kitumi ni kiuthi na waki ukithi ucha kunyona kutumia niko cio muno isione i kwambe wa miaka 3 enenthi makicio cha masonga kila kiwodi ni Thange kauntini ya Makueni nimethito maikusia thina wa kiwindi umuthi mena undu wa kutania etina wakombisha kwa mulati wa kiuki sioni kini kampuni ya serikali mulati na uloma thinu cha thina wa kiwu mainena na kisisikini maeleza kana kumana na thina wa kiuki sioneki ni mana lazimika kutambuka mwendo mwasa maimantha kiwu fandu ba zaidi ya miaka 3 nitwithitwe na challenge nundu wa kubikia kiwu mabinda maingi kiwu kila tutaba cha railway nikitileka no ketha thitu lasimithia kuenda kundu kwasa kutaba kiwu ukethia mundu andie kwacha esio kata saa monza no ketha mawia make ala ya ilotethia masasu ni makwamie ciana ketha ci youth school nesa nundu wa kukosa kiwu
ukethi ona sinaja nondu wa kukosa kiwu o ingine mana lazimika kutumia kiu cha usini wa thange na kila chetikiwe ne mauta na kila tikisio kwa wima wa meyo na ila ya indosio na kondwa gitumi kiu ni twithe na mathina maingi ithie kalima masonga nundu twite na kiu kitheu cha unywa nundu the tikinywa kiu kila cha batha ngosini kila mwiwani cha kile mauta na kondwa gitumi kiu twithe twikalatia o utene mathina maevu na mathina maindositu whether siende na sana pia yo tinzio. Tumekuwa tukipata shida sana kwa upande wa maji, kumekuwa na uhaba mwingi sana wa maji. Wanyama wamekuwa wakifariki, binadamu wamekuwa wakipata magonjwa haswa ya tumbo kwa kutumia maji ambayo kwamba walikuwa wanachota mtoni. Hayo maji yalikuwa yamepata mafuta ambapo kwamba watu hao walikuwa wakitumia yale maji, yalikuwa baadaye yanawaletea matatizo ya tumbo. Kumana na kombiwa kwa mulati wene ndiane mawataka nangalamilama na kwata na masalama na nanga maithio mandhakiwo ni sikuoleka. Masala tunananga tukiyuta bakiwu nangalama mingi tunatumia kuthoa kiwu ni ciaoleka na ni mbesa ici ni tukwika maendeleo kisione kitu kila kingi ni kanaji masala tunananga na vinda yingi ya kwikala tutena kiwu ngai ni museo ni masungi wa muthena wa umundi kondo wa kiwu amwaitu ciana na alama na twikite juni mama na utake na isululu tukauta kiwu na mang'oi nangi unethe atwikito godisha nundu mebasa na kiwu kinetha kiyuma kibasa jitu ina access ya kiwu nundu jikinza na kibakube uvathukanu na kutumia kiuki kwa kunywa nendiane mawatatame utumia kiuki kwa mbisha milati ingia kumokila kiukwati tovandu wa mboka na uwithia wa nguku opa wa uimi yuni tukuima mboka na twithe na income generating activity withe angwaitu no metha na sukuma misiko muketha nime uta withe nime tona kuithia nguku na uketha nime no twike maundu ala maitu nundu jitu ina kiwu kiseo ona mai indositu na yuana kiwu nundu wa kiwu kithuku aji nundu twina kiwu kitheu twitha tutona kuithia nguku tukaima miti ukethia ndino jitu nundu ni akaukie jitu itha tutona banda miti no ketha ni tutona kuithia nesa tutena mathina nundu jitu ina kiwu kiseo indo ile na kusa kumana na utumi wa kiuki kikoni si utetheka nundu kiwu kisio ni cha kwatikana kibugi njudu twanethia kwika maundu ta ni rikuthia kina bina kana utomi wa gututwanethia kuima nacho tikaima mboka nindo siri zikinywa kivu kitheu no kithia ni kusio na nitukuyendeleza ta jamii kana ta kisio ki nitukuthia na project cia kubanda mboka nundu kivu ni kingi na nikisio na ni chailite kwa kunywa ona kwa kuima nacho. Samuel Kinyanjui ulana engineer wa kampuni ya Water Kiosk Limited no lona taithese konga mkondo voi ni wale sekano kosekani wa kiwiki theu cha utumi kwa ene ni chokina masukumia kwambisha mulati u kisioneke. Hapa Masongaleni ni pahali ambapo kuna changamoto ya maji safi ya kunywa na ndio kusudio kubwa sana kushikana na Bilal kuleta na kufunga huo mradi wa maji. Huu mradi wa maji hapa Masongaleni unaweza kusafisha maji 20,000 liters kwa siku, maji ambayo ni fresh na ambayo ni hygiene ya kukunywa. So jukumu letu kubwa ni kwa wenyeji na wakaaji hapa Masongaleni. Tungewahimiza sana wajue manufaa ya maji safi na maji ambayo inatoka kwa huu mradi wetu wa Water Kiosk. Kavindani kauno wa mathuthia ekalia kutumia kiuki kwa nzingi cia kumokilia kiukwati takwika uemi na withia wa makuyu. Inaweza kutumika na wanyakijiji wakaweza kufanya fish farming ambayo italeta income kwao na kufanya hata crop irrigation. Pia pande ya maji ya kunywa ambalo ni jambo na ni maji inahitajika na kila mtu, wanaweza kuanzisha distribution channel ya kueneza hiyo maji kwa wenye wako karibu, wenye wako mbali kidogo, na hiyo pia inaweza kuwa ni source of employment na pia source of income kwa wanyafanya hiyo biashara. Vilingi wa Mauvoo kuma Masonga Kinyambu kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Na tuitiana na livoti isu ya wikwatio kwa enenthia suma Masonga ni kuya kibwezi tukwate livoti ya cheva vala musikali wa itasi ya KDF
na ula watiwe ni thayo kumana na mbanga ya ndeke kwa Kajiado West siumwa ilembetu ni uthumu we kwi muthenyani wa iyo nthini wa mathiko ala mausuitwe ni kiyo na kimeto kingi. CPL Francis Mosili Mboya na ula wina okuwa miaka 33 athikiwe musi kwake utuini wa Kwanginga kana Kanginga mwingi wa thuloni wa Sua kauntini ya Kitui. Musili atia kiveti na kana kamwe kakele tulina Musangi nuvikindini wa chathiki ucha mathiko na yeva ni ripoti yake. Ni wa area hii hapa Major General umwe wa asikali maitalama kwa tiembanga kavindani kala ndekele amakuite avalukie na kwa kana mwaki wiki linzalu kisionekia oltepesi Kajiado thuloni wa Sua ni wathu musini kwa kiotuini wa Kanginga mwingia yolo kauntini ya Kitui. Francis Musili Mbusia na ulawe na ukuwa miaka 33 ati etina kiveti kimwe na kana kakele tu. Mwanake una ula walikie KDF mwaka wa 2012 ni wawetwa ni andu mamusi wakita mundu unai mutanu muno. Itina wandeke suku valuka kwe matuku 28 mwei wa thanzatu mwakani uu asikali mbewa 10 ni maise mathayo mo. Alama kwa tia maumise ni masembisa sivitali ni wa Defense Memorial valona ake Francis unakwata uiti mbaka ati wani thayo wake matuku 5 mweini uu. Mbanga iye kikia mwendo wa sailisi ya kioko kuyanana na kamanda wa polisi wa Kajiado Muthuri Mwongela. Inge umo wa mbanga suno kukwati sweta wa ikito kingi kana kwa Kisongo Whirlwind. Kila kiokilie kavindani kalende ke iya atumba na ndeleva wayo wethe andona nzinesa. Tukifika hapo tutaenda kupeana heshima yetu. Enenzala maiva kuveni maisi kanandeke iyo na ile itonya kukuandu mata vitu kite miongo ile na dhanza tuni ya kanie mwaki ya mina na kutumba. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumoto ni Wakanginga mwingi wa thuloni wa Sua kauntini ya Kitui nilina Musangi. Naindi mundu Francis aende na kuthiumwa na mugo twitiana na livoti esu ya cheva tukwate livoti ingi vala akamba nimesikie kwa kutia uvano kila vandu mauma maundoni mawasi wa mavisa ivindani hii ni matiete uvano kuya Mombasa ndikitu Kiswani Angelina na adhokea ikundi yenguma ya Akamba Handicraft Limited ikundi ya Akamba na ala meyumiti na kukwate ya utandithia wa wasi wa mavisa kauntini ya Mombasa na Ukambani na nindhini walivoti mwanya ila umivatisite Akamba na wanake wona ki ni kilungu chambe change wa ino. Mbai ya mukamba ni isikie muno kwa kithio kiayo kilumu ona kutuika andu aingi maende na kueleluka na kulika mituoni ya usungu kati wa mituo na sithio ila siende na usuviwa ni wivo wasi wa mavisa ula unyai kite isioni mbingi ile mbetani ye sivo isio sia Kiswani indi we musiaisia ni wisi umo wa wasi wa mavisa tukwatianie nake Julius Mwatu ula ni wa mwene kivila wangu atanio ya asima mavisa nikana kusungia ikulio yu Weau wa kwa samavisa wa mbiye tene miaka ya 50 na kini asi mwito la mokie ku tene ni mama ambisi weo moka yambe masia ba town ba mu metiare na malungwa ba moka ba kate akwela Buxton abupia moka malungwa na moka kuchuda na
miaka isio tene undu tasisi certificate tu ambe ya registration to register 1963 ilapo ki atumia na alama ina woni wambisha chama ki metha na woni pamwe na metha matrona kwamba kwetela metha matrona kwamba kumbana ni kana metha na woni usu na tondu muonie mayambe yaba peo na historia ona kutuika wasi wa mavisa withitwe vokwe evinda yasa utalo wa ACA withitwe wende na uthea kumana na unyivu wa athoi ma mavisa a makwasa kou membership yaba member salama kamba ningilile maana muonza miongo na tano na kila member eba nuandika murithi wake ukethia etho atebo murithi wake no zelelo membership usu akaendesi kwa yuti na thukumia nini kwa yuti tiele na thukumi 12 kintene maya ingi na babidi tiolete nundu wawe kwitha wende no the kisioni kino nungi nivo vena miti ila itumika kwa samavisa ano na watato sisi vena miti ta mialuvaini miembe na miti ingi kivathukanio ila itumika kwa samavisa ano ma miti ala ngithiwa ngikonye nthini wa kilungu kino itingi yunu masesemu sia Malindi kuma Malindi ngatema ngatinga bundi ngatemewa ngaeteva ngokothosia in pieces ndite sasho the jumla ndesa kimwe kiki nene kendangilio 15 obo ukwelewana na chona customer no wise no kindu cha kokumbagainia tikendo fixed itinena atikakwatia na moma kauwa makomba makasioko ingi miti ini ya sawa mavisa kivathukanio mevo mavisa manyamu meko ivela masanduku kati wa sindu ingi mbingi ila siasia wava akamba handcraft industry limited mwasa musimi ni umwa wa ACA muno nye ni tha didili na mask kana ciongo cia namu na waisia kino kingi zeubetie na ngane kikaseubewa kika kwa finishing gethia kitayali kuthosio Ziki bathukana kiki inambo bika kwa langi lakini kiki thelu kiki tayari kuthosia nao ti muto wa giraffe na babe muto wa ila itawa zebra zai kondwa u isuni nisio ni ndile ana sio muno na woni we olandu kuma no kiba mwa kwa 1995 nne bundisi mabisa na mbe kumba muna meta wanzu na mbe kumba siongosi ayo iki ni chongo akana mo maisi mayetilwa etina nthini wa wasi wa mavisa a uni umwe ayelesia wia wake wa kuthesia mavisa a kana ila yetawani musungu finishing kwa ni kundekolate mavisa kusola yani napta na zola imbaka mauta na ngingarisha musiaisia tukwatiania kilunguni kyake lingwelese kwa uliku vala mavisa a matwawa na ingi tukunikile kwa uliku mathina ala methitwe mekumbilite na kuanzia wasi wa mavisa nitawa Angelina Muse Naindi mwendo musiaisia ni kwatiani wa manyo okindu yulu wa wasi wa mavisa na ngewa isuje na thela nondo kilungu cha keli Angelina Museno kwithiwa aisio kithena cho umundi vaya mwendoni wa saa 1:30 cia wiona saa 3:30 cia utuku nthini wa Vilingi wa Mauvoo kenda wende na kumanya
akamba na wanake wo vone bana vika muthia wa Mauvoo makiokoni cha umuthi na indi kilungu otundu ni otavisenekana kithi wa nangava itatu ukava wambe ni wathela wa Mauvoo yutulikite ndini wa mathangu ni tumanyekela kindeni wa mathangu maitu manene vandhi itu ya Kenya twina kele na mwende kundu kathi vasa ni nziokethete. Ino ni Mutongoi TV. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni cia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi cia kusandongoi inyusa muluo Yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa. Ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni twafika. Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utanithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo. Metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamo siye ni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Nitwavika dawa ya kana ka type 1 diabetes na insulin na nundu wa thina wa kwata uituzu wa diabetes serikali ya Kenya ikwatania na kampani nene ya usevya dawa itana vodesiski na yokie na mbango tuita CDIC changing diabetes children na kwa hospitali witu munene wa Masako kelwa ungavi wakwa kitwethetwe na kitwe na kliniki tu cia ciana cia sukari saidi na bakuyu ciana bakuyu yangiliana imwe na miongo monza twedece thini wa kliniki tu atio na inge tukwaraniana namo thini wa hospitali munene wa Kitui hospitali munene wa Masako twana tuende twina wo askari kana wewe kana wo askari nikaele kwatiwa na thini wa kliniki pesa ndira tweka tunengaika naku ndawa ila kailite na ukabuni ciondo wa kutumia kwao nduketha na thina kana ndwina mbezi ya kwa hospitali cia kwa ndawa no ndawa cia kila muthenya
wakande no akilini kitu tukanenga ndawa na insulin na tobundisie atunenge kwankera kana kukailo tumia kya kere ndikailo kodima sukali wako evinda yonde na baumwa ni twede atu twena machine sia odima na strips kwa huwa mina kuka ondoko kaka kwa radena kaminande kabigande na kliniki ito kanenga machine ya odima sukali nondo sukali wakana ndo ita ote odima mana weolo kada wende kana wika waita nendo no twana kuvinduka evinda yonde ani waile kwa twana kuita na kulungalia osukali kwa na kidimi chawo chakatatu neto vundia sana ovo wa maliwando maileko ya na ito ana nutritionist na atalama ngima maliu ikanawe de kana kaka sukali nikanengwa liu olawa ile nikana kyane tatwana tatunge na wethe ikatwana kwenda na vina amwe edake mwako mkyane kecho twika mundu muima kecho kwana kecho twana kecho kwika musi wako na Glakenge netwe another support services like psychologist nondo ibinda imwe kurana kweta twana twena thina na makulio maingi nondo wa wasikali na ida itika kwenda mutaalamu wa maundu ma mutwe kwa twana twende tukwana kana twena thina wa kunyaki kwa wingi kuma kwa wingi kumosa kweta tena vina muno no wa wasikali na twekulia twana tumuta hospital tudimwe na twathimwa utweta ndena clinic kitu aito kwambe so iti itwezirana twinge ko kwitu twa wa sukari pe hospitali nondo twa karema denasu mai twenda twa hospitali muno imwe twenda kuanda wandu kane na wethe atu wanda watu tese ni chao na wethe atwinge twasya ko kana ko ndake na dalili sitwaweta kada hospitali kadimwe na kama mino dimwa doka tatona kwatia na kukanenga ndawa akukaita kia netakana kala kange witheka tonya kuyana kutika mundu muima kale kithini wa karia yayo na yako kathukumendi na kathukume akethukume na atwika mwana wa uteja akamba nimesikie kwa kutia uvano kila vandu mauma maunduni mawasiwa mavisa ivindane ye ni mati ovano kuya Mombasa komana ne kundi ye nguma ya akamba Handcraft Limited ikundi ya akamba meyumiti na kukwati ya utanithia na wasiwa mavisa kauntini ya Mombasa na Ukambani itingi yunu masasemu sia Malindi kuma Malindi ngatema ngatinga bundi ngatemewa ngaeteva ngokothosia in pieces ndite sasho ndenjumla ndesa kimwe ni chao kila kimanenga avinya wa kuthukuma kila muthenya uya uwa mavisa zeubetie nanganenga nekika zeubewa kika kwa finishing gethia kitadale kuthosio ziki bathukona kiki inambo bika kwa langi lakini kiki thelu kiki tadale kuthosia nao timoto wa giraffe uya u withia wana mawito meva komana nake Angelina Mose wakeli wa matuko 13 na wakatatu wa matuko 14 chumwane kitu endete ndino wakilungu kimwanya akamba na wanake wo vaa Mutongo TV watanio ya Mukamba
Na hindi ni avika ila isa ya kulika ndini wa mathangu maitu vandhi ya Kenya tumanye ni chao kindini wa mathangu aingi mameta makanzeti ni nito Erastus Kithukua anzo mwana moko ni makwa ni na idhangu ya Daily Nation na kwa nitawalena mwende wa mutinda ni kwa chia musiesia wa mukanesa na muthinyani wa umundi ngwete idhangu ya The Standard na ndisisia udiuni wa idhangu ya The Standard tuko na Mauvoo makonetie masiyes kana andwala masiyes yala mivila na mekwithwa mayenda kwitia ivila mwaka nyukite wa 2022 na ndi Mauvoo asuko likuni tumanenge twa idhangu ni yakatano ningo dangyo nengelelia mo otuisisia udiuni wa idhangu yingi nituko na Mauvoo makonetie Ruto na Uhuru kana Ruto ayasya kana majaji salame thiwa matea pointi to kana matea sakwe ni mailite kusakwa nende Mauvoo asuno nguna ngonengelele mome idhanguni ya 10 na indi nitukuona plan ya ulawa prime minister wa ndeitu Raila Odinga ailete undu kwethwa aitethyandu itina wakosa kivila na indi Mauvoo asuko likuni nguna ngonengamo me idhanguni ya thandatu to ujuni wa idhangu yitu kuona Mauvoo makonete ABC kendo we public servant kana kendo andikitwe serikali na nukwenda kwitia kivila ta governor au senator au sumbi okila ukwenda undu ibinda ila wele to resign undu wailete kwatianisia na ndi nungunda ngyo nengelelia mo kwa uliku na indi twisia idhangu ya Daily Nation kiongo kinene cha idhangu kana headline ni kana Ruto and Raila fight for the Aslas na indi nila livoti watakwenelea na yolo wakila Raila wethi wa yase kana akavikana kwa zotongo no aike maundu ana makutelesia enendi na indi twisia nake munini wa President William Ruto ethi twaisukumisia kana kilugu kitwa bottom up economic wese ethi ani wokeli enendi muno anoma kwitwa maasla kana andwala mokwati wande livoti isu ngonengele page 6 ya idhangu ino ya Daily Nation na Mauvoo angi manenge to witonikana second dose uptake rocked by shortages and apathy vaccines kana nzanzo ya uwa corona nituokie andu nimaokie masanzo nzanzo ya mbele ile itwa first dose na indi nonginya makasanzo ya kile nikendo isethiani ya thukomandos isu ya AstraZeneca nayo gwitwika kana second jab isu kana second dose isu ni ithitwe ye ndi muno kana yende na kunengano kwa slow motion nundu in dose eyevo na Mauvoo zinongolengelele page 11 Mauvoo angime page 10 ni kana expired family planning implants given to women na indi isu nilivoti kuponia wima wa mwi waka na indi lena kwa alama tumeanda wasi ya kupanga osei kiune kiundo kiumo isio muno ngwitha ndikuelesea kwa withianu iulu wa livoti esuva la methi wikanaka kuma countini inya manethi wa manengwa ndawasi ya kupanga osei ila ivituketie matuku kana expired twise livoti ingi ndeni wothi wa idhangu ino ya Daily Nation ni kana refilled how teachers lost out on pay deal ni Mauvoo meokonia alimu zama ya kumandika alimu ya TSC ngwatanio ya kutetea mapata ma alimu nat ya kupet na lengi ya kusnet ni methiwe kwiyo matoisia umba no na indi ndeni wa umba no su TSC ni wesi ndie nondo yu alimu kwa ile mukamba kwetela bayimo sala mukuongela ningo kuelesea kwa withianu page 7 ndeni wa idhangu ya Daily Nation na lena idhangu ya Daily Nation umonde mena Mauvoo maingi baneto wito Mauvoo angini kana Kagongo victims met are together niwe simu madam wangu twa Caroline Kagongo ulawende na kumamba ni volisi nondo akukona na kuwa aume eliwe wetekana kana ni onde aume asupa mwana Kagongo ni mana makomani yende ni hotel umukale kosia Nakuru matanamba kutwika ni mowawa ngwitha ndio nengele report page 3 ya Daily Nation na muthia thini wa Mauvoo maneto wito ni kana Sharon police failed to lift fingerprints from scene ni watino likana mumanyiwa Sharon Otieno ula ni ula wa Rongo University na ula waiwe na kikuo chake muno kikona na swa kana governor wa county ya Migori Okoth Obado niwe uwesililwa niwe wathu atwaisia kikukiu na indi wetekana kana polisi methi wa maikwati lesi twa fingerprints sia at the scene vala kikukiu kikiye Mauvoo asume page 9 Daily Nation toithi idhanguni ya katano ya The Standard tukwithia Mauvoo alani no nengelelia makwasya kana why Uhuru as only 6 months with full cabinet kana Uhuru eno myeyo thandatu ya kwithwa cabinet yake yusie nundu twavika mwaka ukite mwai wa keli matuku kenda makethwa mai resign nundu nimekwenda kwitia kivila undu ABC ikwasya mailite ku resign maketha ti public servants ni kana ukethia ni malika na ndi twasia list ya cabinet
CS alama kenda maiveta Fred Matiang'i bo yukura tan nutusi kona Sisili Kariuki ulani wa water and sanitation ko pe Najib Balala ulani CS wa tourism Mutaikwagwe kila mundu no mwisi ni wa health we Eugene Wamalwa ni wa devolution na we Ketel Charles wa energy na Peter Munya ulani wa agriculture nendi tuisisi asunu amwe kati wa alama ekwithwa mayebeta nendi tuasisia amwe momethi kwitia kibila cha governor angemeti cho senate lakini CS wa interior ulani Fred Matiang'i enda kwitia kibila cha usumbi na kuoni kumano kila ukuwetakana ate imake aingine wamethiwe maimo sukuma na kumwya etie kibila kiu na indi otuisi sio Mauvoo asuma konetie ma CS kutie ibila sio nitukona tunaengetwe timeline cia muvea wa usakwani na mevakai kielesia kana kethwa nukwenda kwitia kibila matuku wailite ku resign tawe public servant kwa toivi kama by matuku kenda moi wakeli wailite ndo resign ite no kethwa ute public servant twasisia ingi matuku twathi moi wakana matuku kenda wailite submit kana ukanenga na chama kila ukwithwa uyungama nacho twasoka ngaingi matuku 13 ma yusu akana mailite conduct kindu kikwitwa conduct party primary sirwa muthungululo wa ciama mukathungulana na indi matuku 3 mamwe wa katano moi nominate isuni ya president mukeka nomination isuni ya kenda wenda kibila cha o president na indi matuku monza ni moi wa 6 nabo ni magama nomination kana muthungululo wa gama governor seat na indi matuku kenda iwatulika the election date yes na indi Mauvoo asuko likumu sesia wenda ikwatie dangu yanku ya the standard na no media idangu ni ya katano tulikande ni wa page 3 Daily Nation kana Kagongo met group in club on eve of fella officers killing kana ula ofisa wa polisi kwesitwa Caroline Kagongo ina ukuwa miaka 3 na inawetekana kana ni wethiwe akomana na aume eli ala ukukunano na kumoa na indi na ndeni wakikala kiunde ni wakilavu kiu measia kana Constable John Ngweno ina kunena na kina Caroline Kagongo na umeaswangi weni womie athie weka na nivo uni wake mwi wake wethiwe ndini wa ngali ndini wa kisesi cha polisi cha Kasarani na indi polisi no maende na kuthiana yulu wa Mauvoo asukana yulu wa uwani utuna vala Caroline Kagongo no ende na kumandwa ni maofisa ma polisi tuithi ithangu ni ya thandatu ya the standard tukwithia Mauvoo makoneti ula prime minister Raila Odinga ntukwelewa kana etua kana nunethiwe aithi ndambuka United Arab Emirates na aendete ni private one ti public na indi ekunu withitwe yandika master plan yake kana kila ukwithwa akethwa ikosa bila kila unaithwa aithia no asia kana ndwala meme kana mo waledwa I concentrate on kumateja asia kana ni mailite okwata stima windi kana wambesa nini na kiwu na masomo na leu na kwithi amekwata masomo maikuoneka maikuwa na mota meonewa masomo ala ma kiwango kila kiani yakine masomo maikuata ni masomo ala ne siana ila matani ne me maile maikuata kwithi asio ni siana suko likumena ngone ya to uhuru public nyani wa imwe kwa sasa kimwe hiyo no vikia na kukulia president Uhuru Kenyatta niki utakiana kwa watala majaji 5 alama na kama yandikithwa ni nza ya GST tikite kana Ruto no ende na ku na kana one president
majaji ila anengani ni GSC kwa ni Ngugi, George Odunga, Agri Muche, Weldon Kotile na ndi asia ya Ngugi na Odunga me amwekati wa majaji ili ndini wa panel ausakwani wa IBC na indi pau kiuni to nethiwe penalist la yibo no nethiwe aikolua niki wethiwe resign kumangali kwe jengi na etho ayelesia kana we akiye family yake kwithwa ina maundu matekweleka kana family yake kwithwa ithinwa no kethia ndina muwo na indi kiuni to nethiwe ayelesia na yewa ayelesio koliku na indi Mauvoo asu koliku no methia ithanguni ya 11 ya The Standard na tuisonga na page 5 ya Daily Nation kana Kiamba Paul big test for Nyoro unone Mauvoo ma siasa au nyumbani monini kana by election ya kuya Kiamba ni Kiliombunge ni county ya Kiambu na yu measia kana ni motiani monene kwa governor wa county ya Kiambu landi James Nyoro nondo twazende no nyumbani wa Juja mukuve kana monini by election candidate kana ulono ngamete na chama cha Jubilee na ula wa kuno ama Leveni bwana Nyoro ni wavalukie na indi ula wakitia kevela kiu na chama cha Moses Kuria ni wewe thiwa yosa na indi Moses Kuria ni tuisekana endi ni wangaliko nengi ya UDA na yukino cha vaki ambao wetekana ni motiani munene kwake nundu wasise kiu cha Juja ni waisie ta wewa kunia maleveta ta mundu wa Jubilee na twasise yu ndeni wa kino vena ateti nya la mongamite tuambie na ke kariri njama ulani wa Jubilee na bwana Juguna Wanjiku wa UDA asu ni momo wetekana tamo asinda ni anene ndeni wa kivela kiu na vala unyuvani osumu kuve kana munini ukatwa kwe muthenyani wa uni Kiliombunge cha Kiamba ndi ulikanya kana Kiliombunge kiu kinatiwa kitena muyumbe kana MP itina waki ku cha ula one muyumbe mundu Paul Koinange tuithi ithanguni ya nyanya ya The Standard tukuthia Mauvoo mekwasia Mount Kenya might miss presidency asuni Mauvoo ma kiraitu Murugi ulani governor wa Meru Mauvoo asu ananeni ya muthenyani wayo ila una loja ibuku yake lilaje kuitwa Beyond Politics nune thiwe ayelesia kana Mount Kenya ni matonya kwithwa ni matonya kibila cha usumi ni kitonya kwithwa mateke kwata uni tina wakwasia kana itina wa nitu isibethi tunangusanisio cia nitu isikira nani speaker wa mbunge nene ni wewe thiwe Justin Muturi asa kuwata wewe representative wa Mount Kenya ndi bethi tu spokesperson ni bethi tu bena ngusanisio kati wangali kwa mwene lengi na ndi kini nitona nene itina waki na asia kana speaker so ngamite ta kukwatanya ila yeta wa Gema Association Gema community ila Kikuyu Aembu na Meru ni unity kona nya umwe wo lakini kumana na ngusanisio ila siethitwe ni batonda kwithwa pena kulea kwithwa kwa bamwe ko ni bukuto no contribute kana kuchangia kwa kulea kwa takibila cha usumbi mwakani okite na ndi Mauvoo asuko likume ithanguni ya nyanya ya The Standard twethi ithangu ya thanthatu kana page 6 ya Daily Nation kana DP Ruto and Raila now square it out to win hearts and votes of Aslas. Nisi nilali vote wa vikiana kuelesea ni kana keu cha Raila lena wa kuelesea na ndio ngala cha munini wa president wa kwa mituki ni kana na ke ndekethia kana 30 billion kana bilioni miongo itatu si the wesiva tho kila mwaka cia kutethecia andu ma biasara nini na ndo mathoko mao ya munini nikenda wese ithia enende mena vikiana kuumia
twithi ithanguni ya Monza ya The Standard nitukwithia Mauvoo makonetie kawaki mbayo la withitwe wende kuyaki Rio Valley kula andu methitwe mayuya nindo na kutabania sindu na indi muthenyani wa iyo Matiangi nunethiwe aitambuka kuo ena mutiambai general inspector inspector munene wa maofisa ma polisi exactly nunmenethiwe maitambuka ku na methiwa mena mukutano kwa bamwe methukianisie kwa masaa atatu bate unenwa bate andu alangi kana momo kwa ene na methwa mayasi kana na methwa muma come up na plan ya kana deputy county commissioner ni waili totwa wa kisioni kiugwithitwe kwina kausu mwingi ni kana okethia ni we report direct kwa commissioner ni kana withie muguo ni waingi banga kisioni kuna andu ni maeka kuyania kana kutabania indo na kuwana na indi Mauvoo asuko likuno methia ithanguni ya Monza ya The Standard ithanguni ya Monza ya Daily Nation kana TSC emerges victorious in pay dispute with teachers ni sekano kwa alimo tikasio nondo kangusomya kwa Kizungu sentence imwe teachers have nothing to celebrate after their unions yesterday signed a collective bargaining agreement without a pay increase kana ngwatanio cia kutetea mapata maalimu ila ni nati be ino ingito akupet na kusnet nimethiwe mavikia kutoesia umbano na TSC lenza ma komandika alimu na mavikia na kwitikila na kana kwikia hii wewe na wita wa CBA wa mwaka wa 2025 na vate kuongelwa musala kwa alimu kethani mwetele muona tapeka musala kwa tona kuongeleka yu be na thina na kila alimu matelegia na cholena nikigito paternity leave na maternity leave inyoma nongele nondo wasisia maternity leave ila ni aka ni inongele kuma mithenya miongo kenda ya toa mithenya ya naimo na miongo eli na mo aume ila ni paternity leave inongele kuma mithenya 14 nginya mithenya miongo eli na imwe kiundi cho alimu yu kwa oyu mateleke na chona indi ni kana mwandiki munene wa ngwati na kutetea mapata ma alimu na tulani bwana Collins oyu ni withi wa yase kana I want to assure teachers that all is not lost, we still have room to fight for a basic salary increase kana ise kinamba kwithi wa kiato longa na muno no makwende na kukitia alimu mongelwe musala Mauvoo asuni page 7 Nendi Mauvoo asu wendo anengalelwa ni mundu ya Rastas no methia ithanguni ya kenda ya The Standard kwa uliku nendi tuisikilanilia muthia wa ithangu yitu sisie Mauvoo mama thawa ala mevovo nitukwithia Malkia Strikers undu maende na kwiyumbanisia maudho Olympic kana sama Olympic ile kwinda 6 Tokyo ila makathi kuna itu kuona ni movetwe kikundi cho kana pulio movetwe na team na mono nundu timu ila movetwe ayo ni la champions ala mena champion already ala masindite ila ni Brazil makobwa na host ila ni Japan na makashoka nge makobwa na South Korea ko ni mailite Mauvoo na puli lengi be Russia Italy na Argentina na Turkey ko ni mailite kwika maswezi ko likunika na withi ni mato wakilisha undu batonyeka twabika ko ya ndia Tokyo Japan yes aya nendi okwa okuve Mauvoo angemane to witwa bano umunthe Daily Nation mena Mauvoo maingi muno ni ala Mauvoo ni utabise yulu wa kikucha Sharon Otieno ola munyumanyiwa wa Rongo University na kikucha kike kukondwa na governor wa county ya Migori Okothi Obado isomea Mauvoo asu kwa page 9 Daily Nation bala manikita no prince were lifted from Sharon murder scene na inde Mauvoo ange mane to witwa ni yulu wa Kemsa request Maudli family planning implants kulikana no utabise yulu anda wasi akuvanga osei vala uwetekana kana county inyani nethiwe sikwata ndawesu ya kana ndawesa kubango sei na ila si expired kana ibitukete matuko na county sune Lamu Kwale Nyamira na Kakamega na inde Mauvoo aswisomea kwa within page 10 na page 11 vena Mauvoo angema kana second covid dose uptake rocked by shortages apathy kiune yolo wakila ndosi ya wa corona vala twese kana ndosi ambe vea mama sanziwe na yu ndosi yakele ni okie na yavikia nandu ondela makwati ndosi ambe mekwati ndosi yakele asuni Mauvoo alama ne to wito na no kwesomea page 11 Daily Nation na indi mudhiani yolwa madhawa asu avikiana kuweta ndiye siokelela kingi ni kana Safaricom dial up 1 billion shillings for Kenyan speedster Otieno kana mako Otieno
Ulani musembi wa nthi ya Kenya unokuwa miaka 28 na ukwikwati kusemba mathao ma 100 meters kuya nthini wa mathao ma Olympics Tokyo Japan nukwatie uviucho itina wa Safaricom kambuni wamekumukanile kumunenga shilingi milioni 190. Mauvoo asu ameenda onthe meithanguni ya Daily Nation muthenyani wa monthe matuku 14 mwai wa Mwanza. Na indi musiesia wa Mutongo TV boni boto abika muthia wa ukunikili wa mathango maitu nita walena mwende wa mutinda. Na kwani twera saskithoku wanzomo ndukathivasa nondo ndiambia kilungu divingwa umunthe ni utavisekana githana ngava itatu ni twamina yu kava wa keli wa mathanguni nini likite ndeni wa kava wa muthia wa kilungu cha umunthe cha unenania wa imwe kwa imwe valande ni wa uteti na maendeleo tukitha twinena nake MCA wa ward ya Ekalakala ula ni mheshimiwa Stephen Mwandhi ni nsiogetheti ndatika mbuthu kundu kathi vasa. Ni Mutongo TV. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina ni waki mukeka usiye wa komea tomena ni wa komea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twalito transplant sasi yanata transplanting by sauteka provided with the bami ndoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo oto na kwitha imonda flat muno wethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isu to na kuongamia kiwo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele lo kitungu kibanda ana mana kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindule simbesa ni mazile simbesa wasia wa mwimi wene wisingu ngasi ya kisula ila siesi imani siya chulu. Gunga isi ya seovikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption. Gunga hii nitumite sima siya chulu simanyika ndionde Natali ainge kutembea vo. Kulika ngungani isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa atatu kana ana. Nundu ngungai si nyamo cia kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamo isu. Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana, mutashindwa na huyu mtu. Mahasla. Na hatutaki kuingia kwa huyo baro. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I will be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. We are who sasa ndani kuibanga ati tibanga ni kana tusindeke Ruto. Tibanga ni kana tubingie Ruto. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitments has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha.
nge tia kivila ituke musumbi wa nthi ya Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwiyone. Kila mtu ana haki ya kwenda kivila kio president, lakini ilo kuona kinu kia ungama uone kwekala Kenya itise wana mama ukamwona vaitina Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Gila kilie. Wayusisya mwe wakusivitale na bantu inondwa umutavya kaloka binji. Nundu saingi mutu balukazia. Ai mwaitu muina mwaitu ina miaka 35. Ayusisya mwe. Na ende mwe eba. None wa mwene maende ya na ine wa motie. Uyegwa yi. Ui ayuambu. Nakawa motie. Wawona tokubita. Na ubindie bantu esio nyatika boka sia pole itano no hivi. Wambie ya mwananga nika uwa motie we kalamu ikivai. Kukute kubalu cha mundu. Shimoni yo mwaitu na miongo 3 yaku. Igamboni ikalamusi no 40 ye yaso late. Gila kilie. Gila kilie. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzi emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambea kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatewa. Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa tasikiza tuni ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Inu ni Mutongo TV. Mwendo wa muziaisia wikwati wa kanani wa muka nesa kwa alama alikandeni wa mitambo o yuyu ni kilungu kino cha umundi cha muka vala ni dhandi kuya kita na ngava itatu na itu yukavani wa muthia wa unenania witu na mweni witula tuivani kuidhi wanake noviki ndini wa studio ni mheshimiwa wa wodi ya Kalakala ni Stephen Mwandhi noviki ndini wa studio tunena nisi maundu kauta miokoni ya maundu maendeo na uteti nyenito Erastus Kithuku wa Nzomo na ni tukwata ni imwe mpaka muthia vala tuonenania kwisila ili 3 kenda 1 5
ile 395 esu ni namba yotumani mukuvi na vaindevi kana vaikendo otila ndeni wa simu yaku atuma otomani okulia ekolio okulia mwesimu ekolio kana umye woni waku ulonenania ulatukitha tutwaise yolwa maendeleo na maundu ma oteti na alama na moma mitandao vaya ndeni wa Facebook twi live ndeni wa Facebook ni Mutongoi TV na twi live ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV official na vaya ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na website ni mutongoi.tv.co.ke na ndi yumwe ndo musaisi mbitikile imwe kwa imwe nifikie na kudhocha mweshimiwa ndeni wa studio. Karibu sana kiokone cha Omonthi. Asante bwana Erastus. Kana mbese na ukethia edukisha maitu kamba wonde balamai makoma sako na muno mabodine kalakala kulani sakwetu ni masira trust bilinzo wa mwande zakwetwe wodisu ya kalakala ikatini woda. Tikaribu sana. Asante. Na yitu yambio imo kwa imwe nondo kilungu gitwa oteti na maendeleo nenda atwambe kwambia na maondo ama maendeleo muno nondo kabina kala mwene ndia kunyuva kana nyuva Mutongoi nyuvane kendo izethia ni wakwata maendeleo either directly or indirectly na yitu isinele saka na MCAs maithana kinando ta MPs indivyo ya wolo mathukuma na no nginya kanitha ni matete ya mwene ndi baya ni mamwakilisha ni kendo izethia ni wakwata maendeleo twene ni maondo ma maendeleo vande ni wakisyokia cha kalakala kana wode isu yaku mwene ndi wavu atonya kwasia ateleketa ata no Tongoi waku kufikia vukumela walikile kivelani. Ni asante bana Erastus. Ni asia alika kivelani tukitomina mwaka wakana ula udhala mayuwa nyanya twendete na kwa maundu maingi ala membithwe matonie kwekwa andiambise na kwasia chama wawe times years na ndo memba kana mathuku mawe webinya muno nondo MCS tukitoka sia budget na budget ni kwa executive nikaenda executive yende ka implement kuna sindu isu na kwa binda yone twithe tukunete sindu kadhaa ila nitotha kwa sia twambise na wodi yakwa ya kalakala nditoweke kwa mwithukisa nono ne kuwe nini kimene tukwikala ine zingi megole nikiwasia waku wendi ni tofauti wasia kwa nitha wili na kino bo ne kuwe ninge nengo kwa heto bo nengo bo nginya ndimu ne asia wathi bandu tokwa sector ya kiwu ndine wa ward ya kalakala no ithia bandu ne thia bena thina mwingi muno wa kiwu peta wa kakuku na kakuku la twanena ni siamo kuna records zile sebo kwanza kwa yetu kukuyoneka kiuchando boy so kwa uya challenge o kwa kiasi kumanda kila kinala likileta nena nise na department ya KO na tatuma geologists ku sikamanda na kuona kiu na ichonekie na ngaya tele choneka kiu kingi so kwa kakuku twenza busokone kate palati kiete kiu point ina na kiu chuke keke wa kitumite mwakia sola kwa umene ndanusa kiu mana takindo kiba wa na nechami na mwaka na kindu kitetha na any breakdown ya kwithe ya kibuke to kwatikana ko so kwa kakuku athike point dinya withi ano no hotelini maina matilamu mundu aenda kiucha thelako so mutunja kasemba akabingu yaka akataba kiu na esoka na nipasyo akikusia kiuchu twakitwa skulu ni wasiana wa primary yakakuku mena point ela makwata kiu na balaba ina thina monene pyu ende kai soko na ka primary ya secondary school ndo school wa kakuku na school wa boarding wa boarding ndo ina kiu matengemea na kiu cha utabasilanga no amasinga dam ila makomboa matinga nikienda sana sitonde kwetu wa kiu na bandu bena siana pena population ya siana bewa maana tatu siete wa kiu cha udhamba na urani school it was very expensive kwa uni twasio kitu akusia twatwa haba school ni takusia ingi tatwa hospitali wakakuku wakwata kiu tatwa miti mabanda miti nuno ni kiu kingi kila kingi takusita yakio buleloni palati kite matangi bitweki matangi raised ma 20,000 liters raised na tweki hapo indingi ya kiu ba iwe dia kiu cha tomo wako kungi ko nde cha tiala kili kama tangini na mali kama kauzo lako inasuya neza makauzo na wewe akitikete kunde o indo sida mbana tusuni nono ni kiucha kwatika nite kingi waenda soko waenda ngalikuwa nzukini hizo ni sublocation nyingi
zukeni namo nalikao nethiie kiucho matumia gravity kuma ninde yakwenza kithima kinene na kiukikuswa na mebeleki kiithea kuhusu misieni na sokoni na nethi tamena thina wa mebeleki nina ndio kwa mubyozu akiuo na abo ya mebeleki na tamatwaya meke ala ino ambe wakiuo ulo savi tenzukeni soko ukaserve bandu betu akituneni na erienge uthete na ngale kwa mabia maiyo na ila tukale tunona pautu enza penza withi maisu bakone kakiuo kingi pakanzo kithima kingi ndi kuangala line wakele na nito nenzia omako panenzi wene penzi kithima cha kele na twakwata mebeleki tatwa na yenzi wandio nayo na tosa matangi meba no Red Cross matana alika kiu ni moyo tu kwenda kwiki kiu chuchukie pauzo gene hospitali nikaenda bado kiende na kunai kana kwenda kubikia ndoni no nende no manda mebele kingine twa tuiwita wa central zukini central nikaenda temakusisie kiu also na moto matwaye bithe bemundu kuthibando basa yes kumata kiu yes wakasoko wa kalakala ona mondo ne makibu ambo kwate uba nini ndi nenge mwanya wese ani wanene yake kibuchu ya kalakala ne kenato mine mondo makibu tulike mondo ni yange aya ndi mwendo museisia otondo ende na kwiwa twina kemweshimiwa Steven Mwandi wa kalakala onani wa MCA ndini wa ward isu na kwa kethi wawe ne kulio yonde ukwenda kumukulia na no wisile vaya kwisila ile 395 ile 395 isu ni namba yotumani mukuvi na namba isungu tabasiane sakana va indevi kwa alama tuma ni ngose kana va ikindu utila wa vikiana kutuma nondo va mutongo TV twikirasia kana mwenende wonde ni wa vikiana kwithiwa aitetheka nondo no twisikana mavinda ni momo na nenge credit jazi muneke nethiwe kiwangelwa tax kana koti na yu ithiwa ate kumisi ndevisu va ikindu utilwa kavinda kala uvikiana kutuma SMS ya kana utumani mukuvi kuno wende na kutuma kwa wingi makolo maku kana mawoni maku lwa unene witu leto twaisie twenda twambia na maundu ma maendeleo itwende no nene ya maundu ma kiwu nitwisikana kiwu ni thayu na kiwu ni kindu cha vata muno kindini wa kisioku kalima kalakala kwenda no nene wa mheshimiwa na maendeleo na kuteleka na maundu ma kiwu andu ma Facebook tuko maneva ya kwisila Mutongo TV Twitter ni @Mutongo TV ke Aterastas kithuku na YouTube mwikolwe twi live ndeni wa YouTube na Facebook. YouTube ni Mutongo TV official ndisho kwa kumheshimiwa otondo uithi wa winene ya maundu ma kiwu yunofikia na kwendea ni asante yune na bikasokone wa kalakala ula watu wana kiwu kana ndobo ya nzito ni CDF tene lakini ndika kibila nethe bomba ya thukie na systems on the chathuka na buban drive you so kwesu kiwu chata wana makasha usibita wa kwa mwenga na nalika kibila ni ndio mubeane usu wa kiwu twashikapata neamo hata manda bombo tatita install take ya ateke kalanga imina mitatu ya thuka tasio kobo ingi kumanda bombo nzio na installation nzio ila toya toya ma device and shuttle leaf madhi kutwiki ya bombo yuzi na mwaka na kumi yake lita itaunga ma anuma kalakala makwatete kiwu kite kutileka kite kwithana thina wote kila putene chate sawa silingi na kwa mutungi lakini alikaita the ise kenda kitheki affordable makwata kiuchu na silingi ile nondwa kwa mutungi umwe silingi la sumuni kwa mutungi umwe nondwa nikenda withie ni tongamio kwa stima kiucha stima withie tongamia kwa stima kwa kitumia sola kio kitumia sola kiucha kalakala ona kwa kinge cha account kitha cha free kuwe ukithia kalakala so na ni kithukuma kio ni kithukuma pio no withie ana matabeto kiu for free kitena ndibio yote kiu ni choto akuzi toto sana sia polytechnic nikaenda withia sina thina wa kiu na point ile ngia tu obusokone katikati niende na au supply ando na kiu okay oba umubeane osu tena kiu kila tethie kitawa cha kitwasco project also ya CDF ya national government lakini yoke ambao stall ya ungama na tena asukumie na toka bambunga masaa kutoka teke ya metalatala kana pamoja cha motion nono ni kiukila chumita silangani wa masinga tweke ya motion nondo akwitha tete na thina na ikiukira ni wa kuma Kitui county
tondu kitwasko nio ina mandate maura ni kiuchuchu nini twekiye motion kana mutalatala twasia kiu kila kikabulitwe ngaliko ya masinga kisavu andu ni kinewe utongoi wa masaku nikenda anu mumite masaku matonora ni kiu wethia timu bele kiwa buthuko mundi kiu cha bingi wandu kimina chuma kiimanu maiso makitwimo moko so bya kiuchu but check wande no wa county to ya masaku wethia kiu cha buthuka no kitno mebele kisu no iripe immediately kwa mitoke muno ni kiu kimebele kine menene kiu need professionals ila chetha kina breakdown kana cha buthuka na nimetikilile mwaka modelu December nitakomania na visuals na metikila yutikia kiraniwe ni kaunti ya Masako lakini cheta na issue ndo kiabi kete kalakala kiuchu kiabi kalakala na contractor site njo kitabi kama the church kwa cheta atu madhina contractor kwa lungwa site ayika testing kitwasi komena mayasi no kizo itakiukinge I test kiu ni kenda kile itaginela ikalakala nikiuchi kilikira na pipe ya inzi thanthatu na ela we kiu contractor no make makwatwa meki wanthi ni na amba kwibetanga site na yuko ichuma kithelu ni na nene issue isu na ni mambitie in fact mambitie director no mbitie kitui wakana one ni nani thie yona apata na banini mbiti kitui ni kenda twakona na sisi ndo isu na eta contractor nikienda ketha ni mbesa mekwasa contractor wele tekwe cia kiuke loko test nacho tunegotiate tone ni mbesa cia na ta mbesa reasonable kenda na contractor acio ke site kiuchuke bingu tondugana na wasa contractor nikaneke wiki pikite soko wa kalakala no ku test kutialite nikenda and over ando makalakala makwate kiu tumande mebele kita county tusukumea no ma kisio kitawa cha kiangeni na tisukuma kala kingikendeta na kathini aya tuwa humo mheshimiwa nituonie kana governor wa county ya Masako Dr. Alfred Mutwande ni oneni wake ulawo misende ni wa mbunge na weovo ni waise kana maundu ni mage womenzite boreholes like 670 kana yolwa bewa miongo tulasema na thanthatu thini wa county yonthe ya Masako thini wa ward yaku tutona kwa seneta boreholes yana tata sivo sisi ya serikali ya county ya Masako na sionthe ni thukuma ila sivo nyanga ka usunge kule yuto no na o mathangu ala no na mani ni ma county kana ondo bila sienzetwe ndo miongo maana thanthatu ithai maani shando boyo 15 kila ward ndo myo ward miongo ena na kwa na statistics ila ni na sio ndiko na sitono kama na thanthatu ubande ni wakiwetu kunete ya mwingi na museo lakini ndo 15 kila ward ni mbingi muno kila kwa tumini na sisiana na ka research siakwa siani tendo boimana thanthatu na tikumaanisha tiko thukome wanene wake ucio ndicio ndo weta twikire twatanite na department isu na thini wacio wodi ni akwa kalakala nene na weta ndo ya kakuku ile savite andu ingi muno na andu kethia ni yani na andu meso na kuyenzeka kakuku kuikeu ibai mundu waina interest o mandando boy o yuti na account yenza ke uchwe nenzi nini se andu ana menzi endo boy so private kesi yo ni chuchu nono ni manoni kini kesi yo kekeu na kekeneza na menza ndo boy nondwa wemi labda tukakwatanya sio na ila private with ya figure no ya maana thanthatu no ibike na ningine out of motivation ya kuonania siendona nitondeka na siebo nono ni wana weta kiuchu bato weta azukini eka idima isu twenzete eka kidima chutu nenzi kwa ndobo ya account yeba uzukini primary sana sanzukini tumea kiucha ndobo yesu na neyo to mande amebele kini kenda tusoke tu mebau tondula sana sita tumea kiuke mbaki yete kande mana tondo sola ndiba kwa kinu cha sola tondo ndiba cia kindu andwale to binga ni cia kiu ni kenda ndikethe ikune ya mwaki pombo nete utwa kindu ikuchu kende hapo kwete kande kuni cho twenda kosa tutayolo twinguta bise wa kinzoke ni central na nikithesi tunakithe isenge tukatwa utwine wa TV ni ukethia kwina points yo ciandu ciota bakiu mata bao ciu kunziani kuma ndo make we kalakala
utona kwa ime percentage iva kana ene ndio ndeni manyuite kivu kana be na percentage katiele na mwikathini kiate ene ni makalakala ngakula no nase iki nitubikite bakube 50% nondo izila sio nindi sendo tando boy ni sio nini ila sitialite ndiye ni namina ndeni wa sector ya kivu kono kwingi kyondo buyinge bandu betawa ekatini yenzitu no county government na nundu akwitha ni asola nayo kana mataba kiumana na nundu akwitha kiukiteka onayo tutonio ne wa nina to yetangi chuma kithelu ya 10,000 liters tuongelela ila ibo ya 5,000 kenda withie kiuki kwiteka kingi kiulike tangi ni eu ugetha na ndu yo ila sola sia aboa no matabe kiu ki tangini ni kwitha ndo kwenda buyingi yenzitu ni Red Cross lakini county ni siasia itumia diesel yetondu imoni na masu makwataki uo kwa wanzuli makwataki ucha line wa CDF umete matu yuko wethe ya area mbingi ni sikwatete kwa area nini sitialete wathiki sio cha sio koni nitwamana ingie mebeleki twaumia kiwa ndo eta waisoni tatwa na gravity yukitheta also na gravity kwa tiki ucha mbesa tatwa kundoketa kwa kasauli chabi kia enende automatic kwa county government twathi soka twosa kiuki cha esokoni soko pe developer we bauna kiucha kikitha cha silingi ile wenzie ndobo yake na ke twosa atwetikile tutwa school kwa utawasa twana mbele ki county government tatwa kiwisi kwa ni primary school na tuitwa itangi yetu na twaye amindo ni tunatwaye itangi ya 10,000 liters pa school nabo nikenda withia na sio ciana icio tonda kuiwa kiu itangi ni riu situmie patena thina wa this school ni wa mboy tunatwaye tangi ya kiu pia ya 10,000 liters twatwaye secondary live wa mbo nikenda withia mena enough storage isu ni imwe siasinula mbinge tekete makiu ni tanzia silanga bandu betawa kauti silanga munene andu acio makwata kiu cha kungithia indo na choba na no na mabandite makasukuma ba usilanga ni ote na twa miaka na kunene bya silanga wa exist ya abandu betawa kwa mwenga wayo munini twa disilt tenza na twa wa mi banene ba yethia kiuchu kisothela kila kitu miawani no tuila iba uonde kwa sekta ni akiu ni tukunite sindu mbingi nienda tukoniongea vanini twitiana maundu maki unaona kiuno elesene sana kiune kindu cha bata watone nedi tunaweta we kindu kigi muno kithina cia ene kitwa malelo na nitwisi ndini wa ward be malelo maingi na alama county na no be malelo masilikanya kana national government no vande ni wa malelo mwikangi tata ni asante vande ni wa malelo pia ni tutametelelo kundu kwingi kulangu utabia na yakakutema lelo tukaenda extra mile nyendilika kebelane nina talile no na malelo ala maikiwa mara mwekalakala ward kuma utongo wa mbesia no malelo atatu ala nene yememe kia mara lelo abantu beta wambo lelo abantu bata wanzukini na lelo akuma katini kuthi mikoyo lakini nalika kebelane na kwa miaka yesu ina nitwekete already pia malelo atatu tukatema na tekeke ya mara lelo abantu beta kwa mbengi tukaumose na mathauta tukakumela itondu imune wa almost 5 kilometers na lelo akuma nzukini ukathima bia maiyo lelo sine wetata ni lelo sisi lele muthanga ni welimba kwa ilango asio ni mani sando makundu kunando matana imekea chathi kwembua nondo lelo imuthuku na noteleza nondo ndeseleka yani tikuteleza kwa uwa ndo isaiseke ndo zelwa ningali ndo zelwa kisululu ndo zelwa kamota yesa kwa hapa ni kwetha mathiko inabidi ando asima kuemwe na moko mumi ya to mwate sanduku na moko mwilele kitu mutwae nondo ingalilika ona kamota ona kisululu na chao ila yungu wetu ekayuko wakwa mbengi yote na ina munene yule lwa kumanzuke ni kuthima bia maiyo ndwaye ndunayo bika kueta kwa minone ne ando asima kuma na usafiri unaungamia hapo tana meki ya mara lelwa kilomita 3 na tena shoka lelwa katatu tunekia lelwa kuma mekameni na uosu ngone na thina munene no elimba
kilomita ingi 3 kuma mikamene ukite bandu beta wendano makwata bandu bakwisila izu ni nzita tu already tikite mara toka nziasi utema ila te grade ite inu grade ite nitu grade lelwa kuma kalakala kuthika kuku wala tunatemio si umaita tombe tuku kalakala kuthika kuku na ile lumuthuku nuna theniti andu muno ibindela kwembua na nitu na utemia mbua ile eleche nitutemete lelwa kuma kalakala kuthisi ukoni katika vitu katika twana puse ni wa masinga damu kwa dhulu kose ni masinga damu nitutemete lelwa kuma kwa wiganjo kwisila wenda no uthete nitutemete lelwa kuma bandu beta kwa material ulikite kumesieni ulikite na mesieni nitutemete lelwa kuma kalakala soko tukatwa soko witawa monandani ni lelo sitatema wa nitutemete lelwa kalakala tuendete na kiangeni tikatema lelwa kalakala kuthikathini na tikatema lelwa bandu beta wambo tikatema lelwa wambo kuma wambo wende bandu beta wa uvaini usuni tetemete na nina atemete ongi wa kuma nzukini ukezelo tuyuta wa kituneni bune nzukini na oime tukini nina atemie lelwa kuma kivingoni pandu bata ate mwanzia kuma ila nde ombiwe pandu no manathi na muno anola bengali bandu beta wa bandu beta wa Kakongo na kwa Mulenga anola bengali manati ya kivingoni soko maidhia mao manyenuka nundu paina enzi ya kabisa na tena atema kivingoni kitumike mweke nai kivingoni na wodi ya tati wodi ya masinga lakini anu kwa Mulenga na Kakongo ando ala mebu ni mama singa kwa ne thea tricky muno wanatwatema lelo ila cia kwa ndeni pestretch ko tiala na nundu no tewa wodi no yayata lakini lero anani ya mheshimiwa Mauvoo wetegelile ambia no tuteme kwa atema tumete kivingoni twali chalelo mpaka kwa Mulenga na twabitoka twathi kwa soko swita wa Kakongo nito nasokinge tatema lelo akuma bandu soko ita kwa Wanzilo wathi kumela itondo imundi lelo nayo muthuku wakwata na noni neki mara muno ndo na ulawa kwa mbenge ni wetie umete kwa mbenge hii uko kupika itondo imundi kwa grading tunumise itondo imundi twaite kwa Wanzilo usuni lelo kilomita 5 kwa usuni banda malelo soko ya kalakala ni ndemete maitaele ni soko ibandu kitheyo ni muno we ungua kema kwa uke gwitha akiukinge na no kwa muno ila kwa uwa kwa wenda we serious wa drain ekibu na no tugata kwesi londo to drain ekibu withie kiulika soko ni kenda to atema withie soko ndo kwa muno tutameta maitaele etikekyo some gabions na tekekya also culverts kumwe lakini bado yonekana kibu ni kinge kienda wea mwitango haya naenda kwa mbo thingale kwa mwene ndiyu nikenda wigunda kibu ni na kwithwa ndisoma mwe mama kulyo mwene ndi nondo niona niwende na kunena nakwe mwana musesia mautumani maku isila kwa ile 3 imwe 5 ile 3 imwe 5 isi namba ya utumani mukuvi na baindevi ukulia mheshimiwa kulyo kana umya maoni mako na niona ndo nimaende na kulia makulyo kwa winaenda kwa mbosoma makulyo atatu niona mutumite maingi naende nienda kwa mbosoma atatu mheshimiwa naoka vikiana kuandika ano nitawa Nicholas Mutheni ni kulia mheshimiwa kiao cha mathauta peta bau kuthi masinga twa mutavia aseuvie ena mheshimiwa mulatia aseuvisi aseuvie mekiata mekuyo akameteria na chao nikati na muelewa haya na kiongea siamoni ni mheshimiwa Mwande nimekuona ukizungumzia maji kakukunzokeni ekalakala but ukito ndiye wazeta nzokeni Kakongo tuko na shida ya maji pande hiyo tutasaidika namna gani wasindo amuelewa nake haya ndi ongivano sia Mutongo TV ko thitani mwingi mukwete nesa keria Mutongo yusu niwe uthukumite nesa Mbete Julius Mulio usino wa mwingi thitani ndi ambia ni ukeria muno na no uthukumite nesa nota watembe ngale kwezi ya kwa yone
kana ke wongewa na indi mwena musesia andu ma Facebook ni ngusisia ni Mutongo TV na andu ma Twitter ni @Mutongo TV ke YouTube na kwa ni Mutongo TV official. Mheshimiwa no kavikiana kwamba usonge asu ina asante kabisa na kia kitu cha tauta na ngeweta ila naweta malelo ala mekie maram ni wele naweta wa kuma ekatini kwisala mikoyo alelo suo umirita masinga na no sio kethia no nduko ila ita separation ya powers kana ya wea yule lo sunele lo national na no ngale kwa sunemo matona ni national government no ile takwike yake yao kedha lakini muyumbe wagezo no ilo zukuma lakini nilelo ni sila kilebinda na kiao kila kibone kesione keseleka tike thoku nesilito buna no in fact bano mesile 2020 mathiko ne makabaka maseneta kabaka ndo kwake ne bamikoyo na kipeke yao kesio kwa undi na elewa jezea mundo Nicholas ndezio wenda kiao bana wabike na kila kingi akaelezea kila kingi dina weta sekta ya mulika mwizi so kwa sababu mikoyo we mulika mwizi no mulika mwizi nikite masoko 16 nitona kutala ngotala mikoyo ya mbesie etundu imuni kathini soko ya katini soko kwa mbengei ngakanya soko wa nzukini ngakanya soko wa wambo ngakanya kakuku ngakanya kathini ngakanya esiokoni na kalakala ngekea taitatu na ngakanya wendano soko ya 16 na ninataa ingi ina ila si kwikiwa ila iso kwa kakongo kwikiwa omundio ni wana mundu akulenga ndo akakongo omundio pia kwa kakongo aendete kwa kanya mulika mwizi ya kakongo ningwa kanya so kwa kaploti ndo itaasi ebo sieteleta waya kaploti ndia kanyo mundi lakini kakongo kwa kanyo mundi ndo na utina waya wa so kwa ya kakongo omundi taila ni teleta asio teleta waya kuma kwa county government ni so kwa kaploti so kwa wa munyaka swingali kwa kiangeni na tuyongela taonge mweso kwa kalakala ndo kalakala ni nene already na mulika mwizi 3 nenda tuendo miongela enge emwe nikenda sio Kenya ondoa kiwo ondoa kakongo kakongo yes kiucha kakongo kino bawe wana neta kaute kwa tanete ona kakongo na nibone nzila silanga wana weta ne na benzia silanga be silanga lakini niseme kwenda kigo piped na kigo cha kitwasko no kigo kinge ela kigo bingu watu contract hand over nicho kigo kimwe twenda tiketi ba ukaute nikenda kitondo sabu so kwa kakongo o twende na mandanze inge sia kigo nini sibe kigo kinge kila chumete kwa wanzilo na bandu pia twende na onena na kunena onena nyana mo nikenda tuone no baby na twasa bitu tweketa pipe ikiuke koka so kono zuaka kongo na twende na kwezi londo tweka nacho nikenda withie ni mabikiwa nikigu aya nendi mwendo musesia ketha uyu mwikali we kalakala na nungwenda kule mheshimiwa kule utasema vikiana kukulia bwana Nicholas na aswangi na wetu mawete sito ya kutumanya wita wata umite ngale kojiva ikanda wisaidia ni twatambania onesa isila kwa ile 395 ile 395 na namba isuva indivi anduma Facebook ni Mutongo TV na indi anduma YouTube ni Mutongo TV official na utume motumani ngale ko isu sio onde na utumani wa kunuvikana ningwithe wandi usoma mheshimiwa nenda tunene kino ta witha mbunge ni account ya Masaku no wasi vemo tatatala watu iye utonya kutedia mwene ndi wa kisio cha kuna account ya Masaku yonde kana ethandu watu anova ni okutwa mu tatatala wonde thini wa mbunge suicide ni wane na nesiona ni wa kutedia mwene ndi na kingi ta nduna tabia mwene ndi kana niwe mwene kivila wa finance thini wa county assembly su ya Masaku ku no viki na kutuelesia okiwila kiukwati maundu na mwitha mwendesie nondo mwene ndi no kwendo mana na indi kiucha kethabe mu tatatala watu thini wa mbunge ya Masaku wa kutedia mwene ndi sawa ni asante ni asia niambia na kwitha ni chama ni wanzama ya mbesa na finance na nona asia kila mwaka nitimba na kuthikula kwa mwene ndi kumkulia maoni na ondo kwenda etha yiba koti na no nione kwa asia oloko lilikana nesa miaka ena mibitu ku 5 itina ketha ni wasia asia ondo
koti wakola na gwa thini wa county kwa ikuthuku muno ano matina makwatitwe mekitwe malolini mateto kotini mabenetwe ithimi makabenwa bombo ndikwenda kwa sema ibena wa lakini ila nalikile kibela ni kiuna nzama ya kwa finance nitekira ponzo kana wiwe no museo na andu azuma makolani wa court na mathe anja ila pressure meke ya andu ukethia wewe kanzu ukite soko wana binga ngwa yonda na maisemba maithi sindu cia muthemba ucio kana uyika lango yiwa soko na andu imokitie na kanzu nundu wa kutumia excessive ila yata excessive force nitanena ni sena taasia anu maitumetwe court kwa laisi na kwanzia nzio nundu nimo mbosi sito nimo maandikite athukumia zuma kanzu ndi mathukuma ona itu bobo na kwa ila tumetia court timetio kwa kwanzia nzio tutumaumisya na ukosa finance bill twaze ya 2018 ila niyo regulate ya wasani wa court kosa ya 2017 mimi kombana ya 2021 ila tena service yo yuyu with ya anamaitu tumatilile court pio ebina mwenye nina ina kioski na nitende mwaka wa ngilile anaona ndiye bakanzo silingi ngilo mwana maanana kwa mwaka na uzwe mwaka ngilile 2021 lakini yona yo omunde anoma yoski mebo osilingi ngilo mwana maana kendo nene thete sibikita ko bakubingilira tuna kendo lakini 2030 nikenda mwene ndola ibaya ndi wa kawaida ende atonda kuitwa mbesa utonda kuiba na ito thete ila wizo sisi anona bondo tunatilangile umyo suwa court ta thesia o pamoja watanita na executive nikenda withie nitwokelia anoma ito biashara ni mokela tuchakosa mindo mbingi tithe na ingi makwetia imbesa twasete tupesa tunini kenda nayo county to the current no zindu iso ndazikawa na mbesa isu mumasia court yuzu kuno nasie on that line isu nitu achieve it na baketha na moderation isu kethia anu mona kanzu ti mikona tamona maimo nayo kanzu yo na mundu ikuna biashara mayo sema na kingi na mamekishwe wa binga wea nondo ni mosi mbesa siake sionte kuni kitu twende na uzukumia tina bika 100% nitese kwa kondo kutia la nondo itumisia ando tofauti ukethia kwina finance bill la ya uo ila ile itumika lakini ile ya mundu fulani ndio kuya izuti yo kukuela aditi mbesa andoni kuenge ya bwitina ila ina mbesa mbingi lo kwenda kuthikwetia na nikindo twende na ukodem na kwasia tienda finance bills tumike ila tumiti ila mbunge amasako ya bitucha situmewesyo na ndi mizona mwene ndi ila mekuwa mbesa isu mamekishwe ni meono ndo ulo kukomete mbesa ene finance bill akamuya mboni bala kibesa ilo mbetia nisiba then no finance bill la bitukiwe nikenda mayo mbesa withe mekuwa mbesa ila sia aki ila tumekiite o juju nituzokete ingi obo sector nisu ya finance teka enda no likana bina yekwe corona nita wivete ando ingi teka asia makere mayibwa sindu na sindu imwe sineta bono wathi kwa no mamba kunza mesi yenyu niyo yethiwe yokana kiu ya kuwiva ya wiving niyo kita nayo katika mawivi nikenda withie ton main mayathu kuma withie maina binga ndo ingi mana binga ngeta mawea lakini ta mawivi na ta request twasobya motion wetu yenda kwa executive kenda ku implement na implement wa ko muwo sumuni ni weko no wakwithia nitumasisi ana twikite maundu masio kila kingine twa nokulia ano maitone kana azuma kuna biashara kwe pay bill numbers la sitomeka si account maike kunenga andu besa na moko nondo ite account jitu thimbo cashless deti onenga no besa detikete systems mena pay bill besa sikwende no pay bill nikenda sitono bikia account sikasioko kuthukuma ela wanenga mundu besa na moko no kuchuzi kwiki ya besa isu kana kale kwiki kege mubukone kwake natika kwa account ina corruption ito nidete manengi besa mundu akanzo kamuye nenge pay bill ya account nike mbesa bobo na weka witha watethia account ya masako na mbesa sikabika account ni nikandika soko ikusoko kuna maendeleo o yupe program twende sia ya kusopya pay bill number mwe account yonde nikenda withie kila mundu niweze pay bill number
ya Machakos County tuyotinda tuikola ni ya makalakala ithi ba ya matune thiba paybill number inde imwe na already sub county ya Mavoko na ya Masaku ni ya Mbeisie asu paybill number yo ya 16 16 ni number yitu ya county kwa 16 maitata to na 0 mweso hizo ni paybill ya sub county ile Mavoko na Masaku kwa umundu we Mavoko paybill number engi wa newo ndalite kiambeza ndina paybill number engi kana Masaku ikiandini wa 16 nike namba zizu siethe sitonde kubika palasi elite okay naindi niwe nguli tengewa ya motion yes motion ni tetebe motion emwe na ni mwe katika motion ila nene na nzio teki na ndiko tutunge gavana mubanondo ne implement iwe nina tete no kita na motion ya ali mu ICD alama na atwe matena in fact mandikiro me casuals na maana ipa mesa ndo kumono nditono sitamuke aba kana ela na ati nela rapi tukize motion ni su mbunge Masako ne toisi ando asumongelwe misala na kwa gune mongelilwe na yini mande na oso kwa scheme nikenda nini simane ma itina wa mongelwa misala omeo casuals nisimane na oso kwa scheme nikenda ndo asuma mande kwa permanent with them no kuthia kosa loan tondo ndikiro casual ndo salon bengi ndwe se wa mino so medio kadiba nini yakwika thela bau mana tu ama new contract keleti na miaka 3 but yuju nimekuandikwa hadi nisema twaita mathangu nikenda masabu scheme tathukumia lange ma serikali na maiandikwa permanently haya naende no amino kila kwa aya naende mwendo musia nende ni wa Kilungu twende no minukira miyokili ya nenda tika bakuvi 10 wese ithi anetwa amina Kilungu kitu cha muthenya no mundi na kithawe mwikali wa kalakala ndukatwenza ni kukulia mheshimiwa yakulio nondo no ni busoeswe muno ya kuvikia na kukulia okindu kilogo yake kuthunguta kiloko na mheshimiwa atonya kutelea sio kavikia na kuteleka na wewe alama kukulia makulio na wesela kwa ilita tukenda imwe 5 na nienda kwa mbosisi angeni ona mali kavano alama ende na kutuma makulio uno aitie kedia mheshimiwa usu sawa no thukumite mukulie kana no atethie mundu kukwata water pump na pipe kwika irrigation ni Lilian kuma Kilango beba ndo wetu Kilango kalakala dini ya Kilango yo dini ya matu na indi ni kwaje mheshimiwa wa matu no mubikisikio aya nake uno asia nita wa mbithe ni kulia mheshimiwa atuseubisie lelo hithi na ndo na weta lelo weba na indi onge asia thanks mheshimiwa ula wa kulia ukulio tumani wa kuadhiba ula wa kulia ukulio ya kiwo eta wa Cosmas Makau wa Moki kwito nivoka Kongo na ninewa wa asia ninewa no twike ya taa thanks mheshimiwa no tano muthei usunu ulokwela asia yulo abo kamwizi asia nowe moyomono mheshimiwa Mwandhi nimekusikiliza vizuri sana umefanya makubwa na shukuru but sijasikia ukiongelelea barabara ya kutoka Kalakala Tomatu juu miaka kadhaa haina lami maji kutoka Kawanzilo market all the way kwa Mulenga tuka Kongo hizo pipe ziliharibika na kupasuka hakuna maji hata kwanza mimi ununua maji mheshimiwa utatusaidiaje hapo jameni ni Boniface Muli kumathika uzinu wa mkwate nesa na mkwate pio haya na inde ino ovikia kwa mbosongi yasu ina asante wambe wa water pump na mutabia wakali ni walelo wa Kalakala kuthima tu lelo sika Kalakala kuthima tu kintu cha mbewa wa bingu wa lodge when president wa mwene haya Kalakala na deputy president le maiko na niwethi tu na thina kusauga ona kau no wa national government no ruthungasya na ito sukumite na last weekend wa thandaro na ino contractor na me site tina contractor ile me site na anambi nondo nimekie later prime kana na report yake mbai matuko that mayo no kithaminite the first 4 kilometers kwa matuko 30 mwe wa Monza athe na akethia kilomita ina si ready contractors yongo nengi yikuma Kalakala athe na kakuku na lange meone wa those other portions no lelo suno tonda kunya mbesa kilomita isu ina sia thela tonda nesio 10% ya contract la yanenganitwe the 4 kilometers kwa unene kwa umwe kiyo kwanika na lelo suwe tha wapinguka
ila kilomita isu ina siekiwa pipe wendibi ya keli contractor wendibi ya keli yule luisu ingi sinenganwe pe contractor wa keli ula umete matu athete na kilango akabika kwa mwando so uze ni kwa mwando na ke also no mbete no komina lelo kilomita uze na kilomita ile also na no ende ne so nake ku ne kwa cha possibly muthia mwayo kana wanana kilomita 3 isi da ready mwayo wanana tathelete nikenda bati ale kilomita petha bati la kilomita 14 na maana ne mwekio kwa kana no thala ko le lusuno twate anite abo aitwe kala out tuisukumia ila kwenda usukuma mebele kisu ya wetwa ya kwa mbenge ipasukite ukati kwa assistant chief no kuno mwithia na pipe nanga ndio ndo akiucha kwa mbenge na nina plan nzio ya kwa mbenge ya kigu mwe itinawa tu kama wanana oko sisi ya program late nayo nono nengwesi ya twaza kigu kibandu itangine kwa mbenge teke pump na solar techumilie kwa mbenge possibly tukatwa school kana teke and point buleloni nikenda numa kwa ebete kwa mulinga nikenda numa kwa mulinga matono kwa takiuba ubakube lakini pipe already si kwa assistant chief ninaetie pipe thibo no pombo to nindikwete na isu kweta siende taka kongo sa tembo kangie wala sio to manondo siekwe kwa nikenda kiuke to nabika kuka Kongo. Yes. Aya naindi ende na kukulia makulio kana mwende na kumema mawoni yulu wa kila twende sebande no studio yulu onenya witu na mheshimiwa kwiselaili leto kenda yimwe 5 na namba S fainde vi na yimwe mheshimiwa nenda twambonene masama mitu matathelete nenda twambonene uthukumi wa county ya Masako in general wa sisia nondo ya wenyu ungi mwitha muto isi ni wa oversight netwanene yakindu kicha mondo ma bill kindu cha legislative no whether wa langeneza no kicha oversight wa sisia tawe mheshimiwa wa Masako we kalakala serikali ya county ya Masako ithukumangi tata kufikia bo utonyo meriti hata nondo withito imwe kali wa voni withito yo no thukumi ula withito wendete bo no is thukumi wa county obya na thukumi wande na si tofauti na we wa MCA nenga tuma we atatu kuzobya miao ku represent ano make na ku oversight serikali ya county na ke mujumbe kana MP anengetwa mawe asu atatu ekaonge uso kaonewa wa CDF either MP either na mawe atatu otazuma MCA na ela kwe iwe twaze ela kwe iwe Kenya kwithe na adishek kwa ketha ni wene kenda ula waikibila ngana musumbi atono thuko manesa tondo kuikuna siasa throughout uthukumi north yande na itubaka ndi ya Masako na dhilio ebindela kwa sukumanetwa mono whether ya factions ile maendeleo ni mongamite na toka tabika bandu tona ano maitu nimekumia mono pale kwa na metala mesio yo thukumi na toka twatweka landita na governor na executive hata si utimande formula yo thukumando na niwe project ila nawe taba sia kalakala tikaweta no sibiko ba project miongo mwanza kana miongo nana ila tikite yesu ni ward imwe kuuka kuna na ward miongo ena no kuona ukethia peondo peke na 200 account ndi 100% ndi minenga 80% lakini no nasi the above average nyekwirana na tala na ngisisia unisite ward yakwa yuta ta ward na evaluate the above average na wase mheshimiwa either ya above average vatilo tutasota mika uta nikendo zaidi ya tamwisu ya either ni governor level mheshimiwa Mutua ni adela na wasisia wona methenyeswe itele ni makuyanisa mawendi mamwenende ula nenga ni kula yake ula kuni mheshimiwa kula nikenda amotethi ndayanisia na kino chambe kulea kuyanisia resources ila si account timbano na nicho nebyo BBI propose mbeza siongela no ngaba na sisukumie no mayasia mbeza siongela account isume 15 ibika 35% nikenda withie
ndimandi isu yeba ya kwenda mwene ndi kwenda athukumwe ni amitewa sindu ino tuno izi no nini na sitha kungangana kuthi kungangana ni kenda wodi akuya bika kendo na ngikulia mwene ndi wona o mheshimiwa aitono kabika kabikisa kendo pedha we mwingi nondo resources ilate na sota county nini ano maitumika ba hospitali makaitwa na tio ndo nini makaitwa makendo kama tekendo maibito kwa hospitali muima no iso kwenu kota ibete no ila mpesa siweta wani sio kuna maondo asu ukaya leu ukakomya kitanda kikathambwa kikaiba stima ukawandawa no mpesa usi account kuni zote wasi so nini simi na mabata alamendene wa wards nondo ward the federal roads mbinge ila sienda thukuma ward the sino mingi ila sienda kwekwa kwa uwa sisia yetha yanisi ndia ni sia kwena na wendi wo mwene ndi nicho na ase ya above average kwanisa mwene ndi ni 100% ni 100% na ndika 100% lakini the olo miongo thandaro 20 miongo mwanzo aya na tuimino vile nienda tutone ni kicha maundu ma uteti over nini na nienda baby ndainge tuyona kuba twasota moyo momu betu wanene amu na yolo wangwatanio ya ndongo isia ukamba tawe mutongo iwo kamba na wansisia undu maundu maende twelekelo nyivanini munene ukitwa 2022 mwaka twendete wansisia no kuona vena uweso kana vena utonyi wa kwithwa vena ngwatanio katikati wa atongo imaitumane na wasio undu mangwenda wazane kana iminuna ibai na sia solution ya kamba na nikenda thenge utongo na nikenda sinula no mekwa sienda angale kwemwe siethe sitona kuko kambani no tukitithio na tukita 20 ngale kwemwe nikenda titetheka iminuna nene ye ngwatani na yapeni ne chathi ne kingi na twaina senator Masako honorable Kavindu na nene ochu na aciaite ndatongo imaitu makwatane nundu onela andu maenda kukitanithia ndewa kanona ela kukitanithia ela kwitha boxing ela boxing mwito no ku andwele makokita na mundu umwe mutu mao mundu umwe kuona mukabundi cia andwele makianenya kau patoli karingine walika mundu umwe nikendo kitanolongi nitu kama no mpaka teke mundu umwe katika ring yaba national na timu nenga bina tikathi yawe eweka nikenda bargaining power jito theye yolo no ni savale ya musumbe thitia so lawo ka wakele no ndo akwitha ti kuona ni engwati aneo na labda time wako kwata sindu mingi no ndo ne bembeleile kwitha na wasio omwe wa musumbe twenda thiba aende ba na otho no kwasio na kothana ngameki no sai nginye no na sia na no babika bandu mukasia zitu neno na wasio omwe tuona yo twane na wasio omwe twithiba tondu kwitha tina ngusene cia muthemba ucu kwiyotethia andu maitu kwanzia nemwe tikita kwendea kuumisha kesi yo na tuyitha andu anini me kwasio ne museo andu anini me kwasio yonge museo lakini at the end of the day tiasera kesi yo kunya nekulia timande nzia na mbali mbidi tete stakeholders makanisa professionals teta ne bamwetasi tikwa mutongo yo toto ya national eweka na nikenda andu alangi makona miana nitutonda kukita na mwanga mutumeonge uso ni mwingi ndo binone mundu eweka lakini ukalea kwekale baibata wa ndilichona ngilicha kwako ni utekenaka inakele ndilo kwako na kwili changioti la kwako na kolongi licha yuba imundu iso ya wemea bai sani na ile iso tedi andu maitu kwa kila nyotono makulia munone watanio anomba kati kwatia ni kenda titoe region ito yo kama nambe tina nzenge ni muvya muno naende ni anane soma motomani meana tawo kane so 300 nikaenda isethia ni twami no kilele kilungu cha mathanyani wa mundi ni Anthony Mwonga kuma Wambo ni kulia stima Messi waeva kesio kiki kwako aya onge asia ni chalo kuma wa munyu ni kulia maskulu ma ECDE alama tena alimo ma account na monata by the way kendo ithe twane ne kiucha ECDE cha masakwe on the T-word ya kwiyo wakati kiucho osonge aya ngethese MCA no kunite maundu maseo nita wa Celestine anaindi songe aso kwa metukene kenda tumino kelele
na asante. Stima wambo kuisio siewo na pia isino function ya national government. Idi county government tisene na masoko kwa kanya mulika mwizi. Niyo ni lati nengero ta county. Yuko wiki wa transformers na senzamo the mbosu within wa national government na nikia no mheshimiwa no dokumite nikia ni kwa ile itakuwa transformer na labda ni kweta no kutoa data ni constituency ya Masinga. Kwa nikia no kweta transformer ni ti function ya county. Kwa ni tutona ideta county tutona kwa mwane ni kwa matethesia kwa kanya miaki ya misi lakini ama kumulika masoko ni program jitu na amboso kwa kui mulika mwizi wathi wa munyu wa kule isho ya alimu ICDE nituzibe na pena ufungufu wa alimu katika county onde na thinozu wetetu ni nwese before tunemba na nasari tinemba na itengo ile sani ni ile kwetwa ile sitwa PP1 na PP2 nono nizo nasale yuko kila pando pe nasari benda alimwele na nono county yandikire malimu mwe witha twina ufungufu wa alimu peke ndo chakele nawe tacho cha masala nicho kindu kilake na kwatikanie ni wese yu ndi tona kuongela alimu ala mebo o nde mosala na immediately yandika alimu angi tono budget no ila no ilemwe yu ni tunaongelea alimu asu misala program ila next ira kuongela alimu nikenda with the school zu ICDE ni sia kwata alimu makele kila school tondo nona asuma ndo tatu mwanamuleza vale umwe kila school kwenda kayongela mwalimu umwe na alimu kuongela misala yuethia ni budget nene na ndiania kwa ni kitu bitota na alimu yanu na nikia na ndo resources lakini ni to budget for that ndo already misala ni nongelelwa asuma wewe with no yani nini tuongela langi tu kwenda na kuongela na ende yitu iminukelelia ni unanga mwanya unene ndeto sia kusia muthia na winena na mwene ndi wa ekalakala na mukamba wonde vala wende na kwelo la Mutongo TV. Ni asante kila mwenda kwasha ni kana mene tungutoka mubya kwa nduma ekalakala mene ndo akunengo mano Matongo esia na kele pia kunenga environment nzio ya kumathukuma na kwithomea appreciative okila tweka nino na majeti kila makaje ikete nda inacho na yuni chonekie na watamulika mwizi 13 tiki ndo kinini masoko 13 makanete na ene mai appreciate you tuketa kwa ofisi wa MCA wa ward ni muthelu utalita kwa langi peke yake nikenda withie andu mena pandu ba kuthukumiwa mai uthukumiwa plotini na nibeke wa maofisa makwikala mabingwete throughout withe no ale kwithia mheshimiwa kana PA no withia muthukumi unge bobo no witha we official wa ward pia nitetelete kwake wa serious store kana la itawana ndo maito serial board ward ni sio ya kalakala ni mobea wa KSEP project ile katika advanced stages we've done a lot na nikiaje katika niamini katika advanced stages ni tona mbesi anytime nikenda aimi maitu makwate kundu kwa kuya leu ila kwetha na fertilizer wa serikali kundu kwa kwetwa kendo ketha na mayuthi bahasa kumanda kunewa fertilizer wa serikali nwese sirio bodile bakuye na dha kithimani na yuko late makunia ile kithimani onaenda ni mamana transport hiyo kazi yani na kuwa fertilizer bukala kala lakini ukethe ya serikali ni rotondo matwa ube serial board ndani mbe utunenga ne tuyetewa bau ketha ni etha na imimai miema ketha le uona mundu no kwenda to man the market county man the market tikawana tia serikali hizo beze kiandawa le usungina tho wethe musio nikenda wethe datethesia aimimaito tuna program pia ya makoyo ukite tena sana ikweto funde wa kutama koyo tena program ya fish ponds also yokite ila aimi already nimeitwa alam nimeona ma identify tekula alama na kiwu menze maima maitowe liners temeke kiwu maina makoyo nikenda maye makoyo na masume angimo bundewa mebundu wa kuthosa nikenda withie tokiliana ku empower ano maito kola mai
izo no imwe cia sindu mbingi ila simipango nina ila tende na kwika na tekete kwa andu maitu tende na unena wasio mwete nenge atongo ela mena me ipilani omu wo thukuma nikenda ndugacie to ndukatwikethe na penocio ni thana ndunganyo na thukumite itumete leta 2022 2022 tukangwaluja lakini kilona neika between 2017 na 2022 kina ichakuwe mwene na ketha nuna mubuiye no mubinga ni senda keke ikindu ndwitha wendo nake kwata ku kabate tikae kama kathukuma 2022 oteyoso kila ithe tukona keke sio withi na itu twakwatie maendeleo tina masukuma muno ende mheshimiwa mbitikite tubike bau ni muvyano ndo akuka na kutwika kahoma no ekawete lakini twasukuma twamina onesa na indi kanesi ndito mamoto manimenyo onde lakini niko kumweta mama sietu ala mwethi wa mwindi ni peshi muya izini muya kana ne muya kumangala kwa yake twimange na na indi Eunice Nzilani kumangala kwa yake Sukioni Irene Mwania ngale kwa sia ngumo ndani kamwana asiasi ngale kwa sia Sofia Town Eunice Nzilani ndani kamwana sawa sawa ndi ala on the matu mama tumani menu kwesela Facebook Mutongo TV YouTube Mutongo TV official and ma ile tatu kenda imwitano ni muvyawe mwanya nondo wa kwithwa mwata amanya netu ndene wa kilungu cha utete na maendeleo twethe wanake mheshimiwa Stephen Mwandhi wa ward ya Kalakala ni vaka county ya Masaku na kwa neto Erastus Kithuku wa Nzomoto yethe ana mwendoni wa Samuonza ndeni wa Vilingi wa Mauvoo banyithe kala kiende na kuketika vande itu ya Kenya muno ile mbeta itu ya ukamba nondo Mutongo TV ni ongwatanio ya mukamba kwa oyu tiwanesa